Job Rodri yaka Ballon d'Or Award na kabanta usnam arhajar arfulai arpusau. Pedang singba ya piki paralok ki bajisngu tenan banpet ki video hakane ke channel. Rodri urang yala kai midfielder uba arpuprasnam jongkari Spain pat kumjoro jongka klub Manchester City. Uba layarap ya kari Spain bahkan yora ya ke Eurocup jong menta usnam arhajar arpusau. Bat kumjoro Rodri ula yokum uta best player of the tournament hakane ke Euro jong menta usnam arhajar arpusau. Bat kumjoro Rodri ula yarap ke klub jong kata ke Manchester City bahkan job ya ke fourth consecutive Premier League title. Une urang ya kai midfielder uba arpuprasnam jongkari Spain bat kumjoro jong ke klub Manchester City uli abankor ya ka Ballon d'Or Award na kabenta usnam arhajar arpulai arpusau. Hakaba Rodri ula penlem ya Vinicius Junior ubabat hakardan kabar ubalong urang yelak kai jongkari Brazil bat kumjoro jongka klub Real Madrid bat kumjo ya wujud Bellingham ubalong urang yelak kai jongkari England bat kumjoro jongka klub Real Madrid ubabat hakardan kabalai kat ba ya ke Women Ballon d'Or Award layak bankor daka aitana ban mati kabalong karang yelak kai jongkari Spain bat kumjoro jongka klub Barcelona ya ke Copa Trophy layak bankor da ulamin nyamal ubalong urang yelak kai jongkari Spain bat kumjoro jongka klub Barcelona kat ba ya ke Yashin Trophy pat layak bankor da Emiliano Martinez ubalong urang yapkol jongkari Argentina bat kumjoro jongka klub Aston Villa kat ba ya ke Man Coach of the Year layak bankor da Carlo Ancelotti ubalong ukos jongkari Real Madrid ubadai nakari Italy. Bat ya ke Man Club of the Year layak bankor da ke klub Real Madrid kat ba ya ke Women Club of the Year layak bankor da ke klub Barcelona. Kublai Shibon ya pergi paralog ki bejus tenat banpej ki video hakane ke channel ngin skendo opat hakawe ke video Kublai Shibon.